Sanibonani-ke babukela bahle emakhaya. Yiso-ke lesikhathi sohlelo lakho olithanda kakhulu, Sukuma Ndoda Sakhe. Sukuma Ndoda Sakhe uhlelo lomphakathi la sisuka khona singene-ke emphakathini yahlukahlukene sifuna ukwazi ingqinamba amadoda abhekana nazo-ke emphakathini. Igama lami ngingumtimande wakangwenya, ngiqhoba-ke lona lolu hlelo. Namhlanje-ke angihambi ngedwa, sihambile sikwele kaBanana siseThekwini, sihleli-ke nendoda nobaba nomnumzane usomabhizinisi uNyawonhle umfundisi. Kusho ukuthi-ke sihleli nendoda emadodeni-ke. Sawubona mfundisi wami. Uzabona Mntamande. Uyaphila? Impilo ikhona ininzi ninjani? Siyibuza nje ngoba kufanele yona iyabonakala ibhaliwe ukuthi ikhona. Asibikele lababukeli bahle-ke emakhaya, sibatshele ukuthi-ke umfundisi ubani, uqhamukaphi futhi wenzani. Masibulise-ke kubaphulaphuli nababukeli kwindawo zonke abakuzo. Ngumfundisi uWilly lona, basically eMthatha and kwibandla le-Last Hour Harvest Church. Ndifounder-ke yelo bandla Didimolweni ngoba seselapha. Siyabonga mfundisi. SiseThekwini, umfundisi ukhuluma ngomthatha, ukhuluma ngecawe, ukhuluma ngento eziningi. Umsebenzi wethu-ke namhlanje njengoba silapha ukuthi-ke ngifuna ukuthi-ke sikhulume ngawe umyeni, sikhulume ngawe umfundisi, sikhulume ngawe usomabhizinisi, ngoba siyesithola ukuthi abantu abaningi once befocus entweni eziningi bayayiluza ifocus. And then mhlawumbe uthola ukuthi uma ugxile ebandleni umshado uyaxeka, and siyazi ukuthi iningi labafundisi liya divorce ngoba bagcine sebeshade noJesu, phezu kwaJesu bashade nebandla. Kutholakala-ke ukuthi-ke abantwana basena baba, umama kasena myeni. And then uyabuya ngapha uyangena futhi ngapha usemabhizinisini. Abanye abantu uma isengena asithi uNkulunkulu umbusisile, ibhizinisi liba isibusiso, sekuneglecteka-ke ibandla leli uNkulunkulu akuthume kulo, usunake-ke manje lamathenda. Usuke uyabona ukuthi-ke manje ngifuna ukuthi sakhe indoda ekhaya ukuthi how do you balance. Mhlambe siqale nje ngokuthi ufika kanjani ekutheni ube ngumfundisi. Mntamande, ayikho lula lento oyibuzayo, ayikho lula futhi lento oyivezayo. Nje siqala nje kulento bakuzawuthiwa ungumfundisi. Sinento ngoku common, andithi futhi kule generation yethu kule ilandela thina wonke umuntu ungumfundisi. And abantu baninzi bangabafundisi bayange. I-problem ke ngoku ikhona ke ngoku xa ufika kuleyo ndawo, because umfundisi kumele ukuthi okokuqala uyabonwa ngu-spiritual father wakhe nebandla ukuthi hayi kukhona isiphiwo sokufundisa apha, khona isiphiwo sokuthetha nabantu apha. Bambone, bam-observe bona, babe sebemfaka kwii-programs ezithile zebandla ukumthesta ukuba ikhona nyhani le nto. Ewe, bayifumane ukuthi ikhona. Kufuneka confirmwe ke ngoku libandla lakhe yilida yakuthi ngumfundisi lona, and siyambambezela uba semgcobi angazibizeli yena. Kodwa abantu abadala abakade bembuka ekhulela kubo bemcoachile, mayiphume kubo into ethi le ndoda le mani iyasebenza le ndoda endi siyayivala le gift ake siyikhulule. Ungumfundisi ke ngaleyo ndlela ke ikhona into because abogogo bayedla ngokuthi lo mfana unento, so kusho ukuthi into ke mayingekho then we have a problem. Njengoba sibona namhlanje ukuthi-ke siyabathola abafundisi kodwa amadoda asiwatholi ukuthi lo mfana ubengenanto. So then how then do you balance ekhaya kusecaweni and other avenues? Mfundisi wami, naleyo ayikho lula, kodwa xa uThixo ekunike umfazi, ngoba ndizayitsho ngolo hlobo kweyami case. Yes. Xa ekunike umfazi wakubabala uThixo, uba nomfazi ofika okokuqala akuhloniphe, agqibe ahloniphe lento afike ikhona. Okay. Uma ngaba you are fortunate wafumana umfazi onjalo oyihloniphayo lento yakho, akuhloniphe nawe, kulula ukuba ngumfundisi
phakathi kwabantu vele kakuhle ngoba uphuma endlini vele apho uliftiweyo khona kuyaziwa nalapha endlini noba uyindoda apha endlini kodwa uyindoda umfazi wakho akwaziyo kokuhluthi uphethe into yabantu nawe kawusosilwane lapha endlini ungumfundisi ungumuntu ophethe indaba ezilungileyo akasafarishi umfazi wakho ngenxa yokufundisa bakho awubhulishi indlu yakho ngoba ufuna uvela kakuhle ngaphandle uyayinesa indlu yakho so that ufumane iblessings zalapha endlini uThixo uhamba kakhulu kakuhle nendoda engaluzi focus yendlu yayo ngoba ibiziwe nguThixo ngoba nguThixo umuntu wefamily. Okay. Kakade. So siye sizwe iningi labafundisi bethi emva kwekhololo kunendoda lapha epulpitini before uPastor Willie kuno Willie and then ithi ke londo also amakhaya ayalimala ngoba ngiyengizwe makuthiwa amadoda sesontweni mawebuza ipriority athi is the church then the family. So ngizwa manje wena uthi kufuna kube umndeni iqala bese ke uzokwazi ukuthi ufunction wele ebandleni. So siyibalansa kanjani or ilahleka kuphi if ibandla selithatha ipriority? Uyabona ke lento ke yoba kuzawuthiwa umuntu ubiziwe bangabikho abantu abakwazi ukuyiconfirma lonto umuntu obizwe ozazi yedwa ububiziwe angaziwa nakabantu abadala kakuhle futhi bengeke bamngqinele ba ubizwe nina vele sethu ubiziwe uzazi yedwa ba ubiziwe azifunele abantu bokumgcoba. Uyabona ke lo organization enjalo inkinga ke leyo ngoba nasendlini immediately engakwazi ukubonwa ngabantu abasenior kuye uza-undermine kwa into ethethwa ngumfazi wakhe endlini ngoba umfazi naye akayiboni kwa indaba yobizo. Sibambe mfundisi siyabuya. Hey ziyashisa mbukele ekhaya. Bathi kunomuntu ozazi yena yedwa ukuthi ubiziwe. Ungayindawo mbukelo omuhle ekhaya sisaqhubeka nayo indaba siyonatha amandi siyabuya. Welcome back imbukelo omuhle ekhaya ukalahleki usahleli nami ohlelelo lakho sukuma ndoda sakhe. Just before the break umfundisi ubesitshela ke ingqayizivele yendaba usitshela inkiyanki usitshela inkanangana uthi akhona amadoda yebo namhlanje siyawabona mile kodwa ke akekho umuntu owazi ukuthi abizwe ngubani kwazi wona wodwa. Mfundisi ngifuna siqhubeke manje nale ndaba yalabantu abazibizile ngoba there's a verse in the Bible that says bayozwa kanjani engekho shumayelayo bese ibuyela kulo shumayelayo ithi uyoshumayela kanjani engabizwanga. So namhlanje sithola kunenkinga ebandleni umfundisi udla isitoko umfundisi udla iproduction. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe enye yezinto lezo yokuzibiza yokuthi ukwazi wena kuphela ukuthi ubiziwe mhlambe ukuthi not actually Christianity also because the entire religion inabafundisi manje who stands as leaders but siyayithola ukuthi inkinga ikhona especially nje obusho ukuthi kulabafundisi abancane ukuthi babukela ngobani mhlambe lento ukuthi kugcine kudleka isitoko is it because of that and then also because sibona uPaul ekhuluma noTimothy so ukuthi awukwazi ukuhamba ungenayo uPaula wakhe endleleni. So laba basurvive kanjani bakhuzwa ubani? Ilapho ke ingxaki lo muntu simbuza ukuthi ukhuzwa ngubani bekade nobaba ufuthi ubesebandleni lo muntu uthe uma udinwa ukuba kuthiwe hayi axa ephuma ngapha kuthiwe hayi wakhathala yileyo nto xa esephuma uphuma athi nyamalala nivemveni wenyanga ezintathu uthi umisa iministry endaweni ethile. Lo muntu ke ukwicategory yabantu abazibizileyo nomuntu ozomgcoba akazufuna umuntu omaziyo walapha ekuhlaleni uyofuna umuntu eJoburg uyafuna umuntu eKapa umfundisi othile ambhadala imali azomgcoba phakathi kwenu. So ukwazi ke kwalapho ukuthi ke ikhona inkinga ikhona nethi ke ngokudliwe esibayeni because uzobona khona ukuthi ubevele nemotive yokuba independent lo muntu ngoba ubengakwazi ukuzenza into akazi ukuzenza kusekhona abantu abadala bakhona lapha into ebangela ukuthi ngaphuma umaphawu yazi ukuthi izoba ijurisdiction yakhe ukuthetha yena uqala yena ugqibele yena. So
abaninzi ke bayifunela lonto not bonke. So abaninzi ba umonakalo ngokusufumana apho because la mantombazana akhona lapha akhala baba le yanhlonipho eninzi la excessive respect iyamthoboza ke ngolwaze bonke uzufike lapha na ewe baba yonke into nje yebo baba yabona ke ngolo respect eninzi enjalo urespect umfundisi ngaphezulu kokurespect utata wakho nomama wakho seyikhona i-error ekhona lapho iyafuna ujongwa iyafuna ugadwa yilento engokufuna ukuthi noba uneministry yakho emileyo futhi ake sithi ke iministry yakho imisiwe bakuvumela abantu abadala but isuphuma ekubeni uyalwe ngaba abantu abadala la maxhego akhonza pha ubuphuma khona funa amane ezovela futhi nawo manje ukuwabiza nje ewe abantu bakho abakhona apha noba unebandla elikhulu mabazi ba yekunengweve khona lapha ekumane kuziwa apha ifika izothetha amagama strong okusimisa susuvela ube ngusiqwedwa nje okokoko ngoba nee-enemies zakho azizukoyikanto xa zingaboni ukuthi kunabantu abadala bakubiyele. That's very profound. Mfundisi bengilapha ebandleni abazalwane bakhuluma into ebaluleke kakhulu ukuthi nali ibandla limila sikolodi lutho but it is all through amandla omfundisi. So manje masiya thina emabandleni siye sizwe kuyo umfundisi othi hey bazalwane ngiyabonga. So ngithole a different perspective of a father ukuthi mhlambe how do you then manage ukuthi ube na other avenues that becomes the income ezokwazi ukuthi sustain ibandla mhlambe akuphambani nembhalo ukuthi kumele ibandla lenzele wena ukuthi mhlambe amabhizinisi awasasokuli ngoba kumele kuma isonto. uPaul ngexesha lakhe wayibona eyibona apha koLuke nako Matthew because oLuke no Matthew uma efika uYesu esithi hey ndilandele bave umuntu avela alahle umnatha ibusiness yakhe ke leyo Okay. alahle lento ebeyenza imenzele income alandele uYesu akazi nokuthi kuyiwathi kuyofika nini uzele senza lento ayenzayo nje wayibona uPaul bajongile ngekafika hey ayikho lento in fact wababona ka wababhaqa kakuhle uyabona xa seqhonyiwe ngokuYesu engekho phakathi lebe bemlandela zange bagoduke bayemizini yabo banenhloni bayoyika babashiya baneglect abantwana nabafazi abayazi ukuthi bazabuyela abafazini babeke ibale lithini bahambe iminyaka emithathu bengalibeka imizini yabo behamba nale ndoda besuka bemlandela beshinto zabo yabaxaka lonto wayiridi uPaul ndibiziwe kodwa hey lento kade ndiyenza lena kuyafuneka ndiqhubeke nokuyenza uPaulos zange axhomekeke solely and totally emalini yebandla ngoba ibikhe ingabikho so la nto wayenza uPaul wayene trade okuzenza inyosi azifuye azenza azithengisa. Okay. Wayethunga intente uPaulos ngokwakhe azithengisa. That was a business. Ayikho into yamkhupha total kuleyo business. Ubehamba ahambe umebuya kujonga ibusiness akubime kanjani enze ezo zinto athengise so ube balanced uPaulos ngoba ubeshumayela noba kunikelwe ngabazalwane sozumva uPaulos ngqo lapha eBhayibhelini ngoba ulambi labazana bamni ngoba ubenento aphinda ajonge kuye kubalulekile ukuthi umfundisi yes ubizwe nguThixo akabizwanga ngabantu. Okay. Yewe ibambi nalento uthi ubizwe nguThixo uthi xa ulambe uyabona ke ngonina ani ndondli man abandaba nithi manishumela no awubizwanga abantu abana kwa case yakho uba uyalamba phinde uyotsho kulokubizile ndiyalamba ke kulento yakho ubucela yona kawenza icebo uthule ebantwini nguye uThixo hamba unyaka sihliso zabantu ngoba uyakwazi bazene imali abantu ume kakuhle right. Hey siyawakha amadoda mfundisi namhlanje uyazi ukuthi kuvuka nje enye into uyabona le ngoma ngiyihlabelela ngamabomo ethi besuka bemlandela ngoba badizethe yonke into abantu bathi babizwe uThixo labafana bashiya isikolo bashiya yonke into bathi babizwe uThixo kodwa siyamangala ngesonto kuchuchiswa izalukwazi emndende kuthiwa amakhadi esasa sesiyathepha abaphethe imishini yeyokho we are coming back imbukelo omuhle ekhaya hayi
Kuyashisa namhlanje kushubile uthi umfundisi hey akukho kwandoda yawushiya ama responsibility igijimisa ipulpit ungayindawo senathi amande siyabuya. Welcome back imbukelo omuhle ekhaya usahlele nami kohlelani lakho sithi sukuma ndoda sakhe uzoyithola kanjani uhlele khonini ziyashisa hayi namhlanje ibhodo liphekiwe liyavutha lithi bhe siphethe umuntu wasezulwini uza nazo njengoba zinjalo. Mfundisi wami singakayilebe sikhuluma ngawo amadoda and ngiyathanda ukuthi asincengi madoda ukuthi awasukume kodwa ke siyawatshela amadoda ukuthi ke kusemandleni kaThixo and kuyicommand kaThixo ukuthi amadoda mawasukume. Ngithanda ngibona labantwana abaningi ababhema idakamizwa abantwana ababafana ngakhumbula isikhathi sikaFaro ngathi yiso lesi kungathi kushiwo kwathiwa kill them all because umntwana uvele endodeni. So if kufa amadoda kusho ukuthi kufa isizwe. So nayi mfundisi enye into mhlambe ngifuna ukuthi ke siyibheke ukuthi si ne pandemic esibhekene nayo manje ye gender based violence kwamadoda secaweni siwakhanda yaphuma yangena emakhoti ayahlukumeza abomama mawuthi uyabuza indoda ikutshela ukuthi anginikezwa mbeko ilahleke iphi lento because sinalendo ethi ke indoda ingumvikeli more than anything ngoba sike sayilungisa mose sayithola le yabo male must ukuthi ke nayo yiyo le eyenza ukuthi because indoda once ikuthengele i-airtime ye5 rand say expect ukuthi ke kufuna ukuthi ngale 5 rand kube khona izinto ezibenefita kuzo. So sayilungisa nabo mama ukuthi ke omama they should empower themselves bakwazi ukuthi bayimele but sibona even though kunjalo ama cases eGBV ayaqhubeka and within the church. Number 2 amadoda masiwafuna emakhaya asiwatholi. Omama futhi bayakhala obaba bayakhala bakhala ngokuthi omama mabeza nabesontweni i-conduct mina mangikhula bekunekhist angazi noma ikhist uyayazi ilaba ngithi bekunekhist ikhist beyivulwa kuphela makufika umkhulumathi was the archbishop of the church. Umkhulu wami mina bengaphuza ngebhikiri size sibe ngathi into ayithandayo kanti kunezitshe ngimangala ukuthi lo ngoba lo mbishop umfumbisi wakhe yini engamthandi kangaka athi kunamadina sethu abafundisi ukuthi isuka ilahleke iphi ubani ozaqala indoda nomfundisi or vice versa. So nina nibakha kanjani obaba esontweni ngoba ngithena ngithi ngiyabheka lapha ngifike ngahlala kamnandi esontweni ngithi ngiyabheka kuneyingwevu khona nje impunge beyihleli la ngakimi ngathi lo ngaze ngimtshontshe kaye lapha kimi esontweni because mina ngisonta nabo mama bodwa mhlambe ngumpostoli nje because akuna choice ayikho enye indoda akuna alternative labo mama bathe mfana siphathe. So ngifike lapha uma ngithi ngiyabheka also on the extreme right ngithola amadoda akhona yini lenza ukuthi lamadoda akhelo la kuwe la ngayitholi kulamanye amasonto. Hey aziyajula ke leyo nto futhi ke andazi ke mntimane ukuthi ngizakukhupha kakuhle na kule ndawo oningenisa kuyo indaba yamadoda. Hey kunzima phambile phaya ayikade engekho nje amadoda phambile phaya i-community bithembele emadodeni bekwaziwa nje into uba community iprotectwe ngamadoda futhi abantu abangomama bebenayo phambili respect yamadoda. Okay. Owami onizalayo ubeyihloniphile indoda yakhe ngitata wami nokuba futhi binjani bebesohlulwa i-tradition yamakwabo abakhuliswe ngayo. So bebelulama omama bethu belulamela otata bethu ingumthetho okuhlala but kwafika i-education because abantu nithetha ngabo bewungekho education much. So ibimithetho yakomkhulu neyasekuhlaleni beyilulamela then bekuquiet. Oba sekufika imfundo kwafundwa ngabantu kukhona into ezizatshintsha kubantu besifazane kuye kwaba khona umqondo ovulekayo ngencwadi ezithethwayo kwazi ofika ke ngewes ke ngoeye human rights into yongeza. Now abantu besifazane ke ngokubaba nepower eninzi bebengazazi ukuba banayo. Uma sebenaleyo power kukho indawo ebemakuzo ebekumele uba kumamadoda futhi ke uma engathi indoda yamgudluza eme ngeauthority yokuba ngumfazi
kulesi sikhathi umzekelo sekungcwaba nomama ngoku umama hamba umaphezulu kwethuna ukuba kuhlisa ibhokisi yayikathi ingekho loo nto yayinto ebazinhloni so ezi rights ezininzi kunzima ke ngokukubhalansisa ifuna indoda ke ngokuyona emzini wayo ngoba awunoba indoda ezawunika idiscipline apha kwi-community uyindoda ezonika idiscipline emfazini wakho nasebantwaneni bakho uba bayakuva abantwana bakho uyevana nabo uphuma uye kwi-community babone i-community hey uyalulanyelwa ngumfazi wakhe uyalulanyelwa nangabantwana bayayifuna laa nto then you can teach that by example ayokuthi ubaxelele yinto enzima yilo nditsho mntembane ndithi yinto enzima luyithethayo ngoba iyenzeka kumadoda athile kodwa kwathile ayikwazi kakuhle ukwenzeka yiyo ke ngole nto ufumanisa uba amadoda ngoba akakwazi ukuthetha amadoda omama bathetha okokoko ithuli indoda unyuka umsindo ube lapho vele ithatha isagila ke ngoku ngoba ayikwazi ukuthetha into ininzi uyithethayo ibethe ngeba kuyazi-expressa xa kuthiwe ke ngoyi-gender based violence kudilishwana ke ngone-reaction akudilishwana ne-action ngoba bewufana ukuye kuqala phaya kwi-productivity kuziwe nayo ufumanisa uba ke ngoku bebenganesizathu sokuba lenient kwindlela indoda ereakthe ngayo xa bebesazi cause abafuni ukwazi cause bafuna i-reaction sinenkinga ke so inkinga yethu ila kwi-reaction yes sidila ne-reaction apha so kahle up until we deal ne-action iruthi kaloku ileya ya ngothi nangosidilishana nomthi namahlamvu asiyi kwi-roots noba sesiwugawuleke umthi namahlamvu sawawisa phansi uba iruthi zisekhona kusezophinde kumile axoshwa yini namadoda ecaweni angabikho because mawubheka nje nala macawa amakhulu noma kungathiwa inkonzo yomvangeli namhlanje kufaka ublue istadium sigcwele but uthola ukuthi lamadoda they form 20% njobe igcwalisa istadium they form 20% of the congregation i-80% ngilabo mama bahlele emakhaya abanye to an extent ukuthi kuthiwa no mama beze enkonzweni yotata just to give him moral support otata bayanqaba enkonzweni hey mntemane ndizawuphinda bende nale uyithethayo ngoba egadini indoda ibivaya noThixo indoda ibihlala noThixo iBhayibhile iveza into yoba uThixo besuka ezulwini aye phaya egadini kuhlalwe kube mnandi kuncokolwe kwasuka yena uThixo wathi akulunganga akajonga uAdam sazenjoyela uhlala noThixo enjoy fellowship apha ufuna uThixo uAdam uzawuthi uThixo uthi akulunganga uthula uAdam wehla uThixo wafika wambetha ngobuthongo akakathethi into uAdam uthulile wavula wenza yonke into waphindwa wamthunga wamkhawulezisa wayenza lento engumfazi wayibeka phambi kwakhe wamvusa bavuke uthi uAdam uyambuza uThixo hey intoni lisecaleni kwakho kodwa uThixo senzele ingqabi uyambuza uAdam ngento agqiba ukuyenza uyambuza uAdam intoni phambi kwakho uthi uAdam kwawuthuka ubizwa kwale nto uyayiva mosipeyini uba kwithambo elingekhoyo lithambo lamathambo am yinyama yenyama yam le umfazi le nto waba ngumfazi kwaba kukhona ngoku umfazi nendoda ewe into akunayo ke ngoku umfazi uthe awufika kwacaca uba obu buthixo obuninzi uAdam ebenabo lo mfazi akanabo akafundanga nokuqala bufunda apha endodeni uvelena wa-active immediately abe khona uyazi ufika ukhona indoda apha kulo mzi hleli indoda apha yenza izinto akabuzi kuthi gqi inyoka lonke isikhathi ehleli nale ndoda zange ngabona kwanyoka apha uhleli nale ndoda indoda ngoku noba yawujonga igusha noba yothini na ivele khawuleza inyoka izothi gqi apha kuthiwa ke yayithetha ke kuthiwa yengarhubuli zimuzi yahamba ngenyawo nentonto yafika hey okunene utshilo uThixo apha uba ungathini uyaphendula uye kubiza indoda atsho isikhalo athi yesekapha yiza nanku umhlolo uyayiphendula indoda uthi hayi
zange ayibone indoda incokola nenyoka kodwa uzokwancokola nenyoka futhi ke capha kuhamba isithuba hayi man uthixo kwayithetha into enjengathethela ntoni into ongayaziyo ungabizi indoda thena into ongayaziyo kwakho uvela uqhabala ke uyakuthi sekabani khawuze ngaba nakumhlola yonakele kuloo ndawo ke naw ke ngoku indoda yavela ibuyise ngebhunguzengo sesinegender violence njengoku andiyijustify because akho sizathu soba indoda idlwengula umntwana irongo ke ngoloo nto futhi ke ndiyasuspekta uba kwauba indoda yemntaneni noko ke ngoku ikhona into erongo umntu ongutata wonke umntwana ngowakhe noba udibana ephi umntana ngowakho umntana and xa ethi tata kuhlonipha nawe zivela ukuba ungutata ngumntana wakho so ikhona into erongo efuneka ukuba amadoda ahlale phantsi azibuyise wona akanawubuyiswa nayilecture awanawubuyiswa nayisemina afuna abuyele sazeleni sobudoda uba hayi bo lihlazo lantoni eli inamandla le ngiyoyicelela upart 2 ukuthi ngeke asiqhubeka nayo because there are other dynamics ozivezi yazi abafundisi inyana abayithethi and especially njengomfundisi oganiwe ke wena mhlambe sawuthi sawufika lapha umama athi ubona lento eTV avela athi qhubeka akangithi thina sihlala nenyoka silalela inyoka so sincenga ama feelings mbukelo omuhle ekhaya bathi ngesixhosa ixesha lichaba sekufike ke sona isikhathi sokuthi sihlukane kodwa ke imbiza iphekiwe futhi ke iphakiwe uyizwele namhlanje ufikile umuntu wasezulwini uthi indaba yonakala emiyezweni there is no seminar njoba sibhokele njengama men's conference sibiza kwabona awuthi ngiyeke ukupolitika mbukelo omuhle ekhaya up until next time same place bayede